በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ራሳችንን ለራሳችን ስንል ከገባንበት ችግር ማውጣት መቻል አለብን። ዛሬ ላይ ሊከብደን ይችላል እንጂ ነገ የተሻለ ህይወት ሊኖረን ይችላል። ፈጣሪ በአመታት፣ በወራት፣ በሳምንታት፣ በቀናት፣ በሰዓታት አይደለም በሰከንድ ውስጥ የኛን ህይወት መቀየር ይችላል። በፈጣሪ እምነት ይኖረን። ነገ የተሻለ ህይወት ይመጣል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء حركفوني أكم جرتنا نجا قبلني جرتو بقى جراتن ندين ناتشو سلام ناتشو علاتشو واو 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 جس جيميكا بود جيميكا بود يا ربي واو واو ما نجا بوستاني هما ميتينغا جيميكا akkasi akkana walla akkasitti fufaatti mudda gizee wallaltanii harkasii kafiite mante maayeta alፈልግም harkasii ገፍ ከፊቴ አንተም ማየት አልፈልግም አንቺኒ ማየት አልፈልግም ጠፋ አንተ በተብኩኝ ደግሞ ይሁንበት ምንም ችግር የለም ይሁን እሱ ደግሞ ሲታረቁ የኔ ውድ አንቺ ብቻ ነው ይሄ ምድር ላይ የሚታይሽ የኔ ጣፋጭ የኔ ቆንጆ ይባላሉ። ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ወይ ሳምንት ወይ አንድ ወር ሲሞላ ደግሞ በቃ ፍሬ በቃ ሂዲ አልፈልግም እኔ አልፈልግም ሂጂ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ምንድነው ይቃቃ ጫወታ ማለማፉ በገነጋ ቦስተኒ ቶርቤ ሜቃ ጀሜቃ ገረጃ አፍሪ ደምተኒ ላት አፍሪ ወልታቦ አማ ጀአፍር ከነከ ሰጥ ሐራ ነጋታተኒ አከዱሪት ደብተኒ ፍተኒ ተጋ ሀባባ ወሊላተኒ ቶርቤ ቦ ደሞ አከ ኮርቤ ሰላ ይሄ ከወሊቲም ቡኔ አከ ኮርቤ ሰላ አከ ወሊቲም ቡኔ ጊዜ ወል ጃለተን ሲማሌ አርዲ ከነረንም ንንጅሩ ጊዜ ወልቲ ቡተኒ ሞ ፉሊ ኮሲ አርጉን በር እጂ ኮሲ አርጉን በርባዱ ደመሲ ማል ስለሆንክ አንቺ ማን ስለሆንሽ ይሄ ማንኛውም እንኳን ታረካችሁ ይሁን እንደዚህ ነው። ነምን ይረው እንደ ተከወልቲ ተከ አራራማ ማጅራታ አንኬሰን ኩን ሞሊ ወላለ ማለ ኦማሚቲ በገነጋ ሙስተኒ አሜሪካ ደሙ ነበሙ ሄሉ ሻርቴ አሜሪካ ደሙ ከሲ ከነ ወላ እቲ ሙዳቦ ቢኒ ሀራ ልካንኪ አዳተቲ ጀሜ ቀኒ ጉራቸቴ ማለጋ ፍቅር ነው ትንሽ ትልቅ አይደል ፍቅር ነው ቀልድ ቆቶ ማንቀለዱ ሞ ፍቅር ይደበራ አልሰይተን ሐረል ካን ወዳት ሁሉ ወዳት በኒቲ የምስኪነ ወላ የምስኪን ኢሼኑ ወረፈታ ዘና ሄሉኑ ላላሚ ከንሼ ፈቀት ይጀከሰ ወለላልን ያሰላም ሱታ ዋው ማለማፉ በጋራረምተኒ አራረሙን ከሰን በረዳ ቶርቤ ቦዳ ወልቲ ሞ ከደብተኒ አማስኘኘኘ የየየ ከንጀነ ማለ አማ በጋነጋ ቦስተኒ ነጋ ቦሱን በረዳ ዱጋዱበቹ ኢሼኒለ አማ ሄሎን ዱራቲን ቢኒ ከነ ዱጋዱበቹ ወላሂ እንጃለቲ ገሩ ዋ ንሽረክሴ ወሊ ወላል ዋርክሴ ነማ ሁንደ ኬሳ አርጌ ገሩ አክ ቢኒ ጃለቱ ነማ ብራን ጃለኔ ዱጋዱበቹ እንጃለት ማለት ዛፍ ጀተዩ ዛፍ እተ ከለሰ ወይ ገደ ዛፍ ጀተ ሐረጋማ ከነቲ ሱራ ፖስቲ ጎደኒ ጅሩ ወይ ሳይቲ ቦደ ዱፉ ፈካታ ዱጋ ንሞ በረደን ማለ ኢት ሙዳ ጀባዳ የሮን ኬሳ የታባት ወሎልን ጀዲና ጋሙ ሐረጋ ነጋ ኮልፍተኒ ፍተኒ ቦሩማ ከልካን ከሶሊን ኢኒ ማለ በረዳ ከሱማኒ ተፋ ጃለሊን ኡሚን ኢቱማ ፉፉ ጃለሊ ሎሌ ሀበዱ ጃለሊን ኡሚን አከስኒን ጀና
akkana fakkaatu biinii fi heluun araaramanii dhufanii jiru ji'a 3 ji'a 4 booda ji'a 4 booda ammaare dhugaa dubbii gisee tokko lolanii walitti deebanii achumarraa namas deebanii wal dhiitan ilkaan keessa ammas immoo gaammoo lammaffaa araaramanii jiru. Egaa ammoo torbee booda akka waliin dhiinne malee ammaaf egaa nagaan bu'ee jira araaramanii fataa jechaa jiru mana keessatti akkuma argitan shaashambaa jedhanii habaaboon diimaan kennamee fi qayyi hababa አንዳንድ ጊዜ እኮ አማርኛ ለመዳለው ብዬ ያንተባተባለሁ ምንም አይስተካከልም። ሁለተኛ ቋንቋ ስለሆነ ነው። ምን አገባኝ እኔ እንደፈለገ ብዬ ማውራ መፍትሄ ነው። ምን ነው አማርኛ ማደራዬ ነው እንጂ መከታየን እንጂ ማደራዬ አይደለም። ስለዚህ እንደፈለግ ብዬ ማውራት መፍታለኝ። ምን አንተባተብኩኝ። ስለዚህ ነው ከናፍዩ ቀሽቶኒ ፈታ jedhu har'a baggammadaniiru dhugaa dubbachuuf yaa heelu akka milkaan muluu yaastetti gammachuu muluu keessa dhugaa rabbi biininillee waaw itti mudda akkas jaalala yeetaabbatu jaalladhee garaan na dhukkubee yoomin jaalladhani moolaata yaa rabbi yoo mana akkasittan illee fataa jedhee zanaa jedhee kanuma nama taa'ee ija keessa yoomittan ilaalani anis fataa zanaa jechuu barbaade taa'ee ija nama keessa yoomin ilaala jaalladhee maaliyyoo kamanyoo wanyinna akkas jedhee laata kana fakkaata. Baga araaramtanii isiniin jenna. Araaramuu waan bareedaadha. Ilmi eelee fi gomjiinuu walitti bu'a nama mitiiti. Gizee tokko akkasuma jireenya keessattis walitti bu'a. Nagaa buusaa madeemu. Nagaan sin jidduutti baga bu'ee baga gammaddanis immoo fataa zanaa jedha. Ulgizee amarkittii immoo akka shaartu beeni. Amarkittiin jirti taanaan akka harkatti hin kennine. Ammas akka lapheen keessa hin cabne sitti hime. Wayii Amerikaan deema yoo jetti ta'e akka deebitee ammallee hidhaa keessan buune yaa obboleessa koo biinii miskiina walla. Akkasi kana fakkaatti viidiyoon koo wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha. Warri na jajjabeessisanis galatoomaa hundi keessan siniin jedha obbolaa koo qaalii kabajamoo dhugaa rabbii jecha siniin qabu. ammallee warri subscribe nu goone subscribe nu godhaan jajjabeessaa siniin jenna. Mata babbareedoo mata qashtii jara kana lamaan sinii fidee dhufe heluu fi biinii kana sinii fidee dhufe nama ji'a meeqa wal fixee wal xaffashee har'a nagaa buuse ufuma gizee namni isaan araarsuuf jedhu hin didanii ufuma har'a immoo ufuma araaraman ilaala. Nam tokko jidduu hin gashiin jechuudha. Gaafa namni jidduu isaanii galee sin araarsine jedhani mataa koo miila koo jedhani mumbaa karrayyuu jedhani har'a immoo ufuma isaanii fi wal waamanii nagaa buusanii har'a immoo kun ofa kanatti fataa zanaa jechaa jiru. Sinumayyuu nama jidduu gashuun hin ta'u yoo lolanii namni biraa ufee sin araarsa ta'u ta'in ufumaa wal araarsaadha. Nama keessan gashinaa dhugaa argitanii dhugaa rabbi viidiyoo 3 moo 4 irratti dhiyaatanii araaraaf jechuudha. Hin dadhabamanii jechuudha. Ufiitiin biiniin kaleessa dhufe araarfatee har'a immoo kun fataa zanaa jedhu yaa salaam itti fufaa itti mudda.